Tamu kisah kena nogot kena ni mangsa. Tapi kisah tu hamzah maya bisa lega nanti apa ke? Nungba angkano kaham ke bujuk dia, amun angkano. Hello vibe song bahai tong khai nor jotto kaham greng tong na hinai hingkang tini han hilam sukan ni live pro lifestyle channel lo hingkang tini nor ni bagi kisah kata lifestyle eba biography tu fika hanke bokroksa reels video creator plus YouTube short video ni bo actor ni sini jagi tongo hanke tai ke besin tako Gremen Reang ni lifestyle eba biography rok hingke chungo video ni bising ti sai malanya bini kami rok boro tai bini qualification besok tai bini family member sab tong tai kojana tong chungo video ni bising ti total sai malanya tai bini girlfriend rok tara tong kristen abo silai na hediba ganor tomung no tabu norok live pro lifestyle channel norok subscribe khlai tong ho norok subscribe khlai ang mai krengi tong ni ketal video fakin nomor notification chagui mananya bagai ge kobrok bisu sai krai video no nalaim bakak thangai sirana fadi Fajing ke baik sang silanya sini tako Gremen ni real name tamo. Bini real name hingga Gremen Reang no. Bini nickname eba bono no roko lobby ring sak marok hingga Kulu sah ne lobby ring zago. Fajing ke silanya bini derobar bini asal mani shalok hingga besiro. Bini derobar bini asal mani shal hingga 24 January 2005 asayo. Tapi bini taba present esoli tongo 20 plus angka. Fajing ke baik sang silanya sini tako Gremen ni height te weight rok hingga besiro. Bini height eba hingga bini lokman hingga 5 feet weight eba bini hilik mani hingga 45 kg. Fajing ke silanya bini religion eba dharma rok hingga tam rok. Bini religion eba dharma hingga bo Hindu. Fajing ke baik sang silanya sini tako Gremen ni village hai ke bini kami amcai rok hingga boro rogo hai diba. Bini village hai ke bini kami amcai ni bung hingga Kamarpur hal-hali hinjago. Fajing ke silanya bini family member sab tong tai kojana tong. Bini family member hingga 5 member bini ama tai bini babu tai bini dara dujana tong tai bawa hingga total 5 member. Fajing ke silanya sini tako Gremen ni education eba rung sereng marok hingga besirok. Bini education eba rung sereng mah hingga bo tabuk second semester bori tongo tai bini college ni mung hingga Kamarpur college. Fajing ke baik sang silanya sini tako Gremen ni hobbies hai ke bini mucung marok hingga tam rok. Bini hobbies hingga ke bo berai nya ni tai party khanya ni tai bo musana ni tai bini enjoy mood ke bo tongna ni ke bo belai mucung jago. Tai bini MA life hingga bo principal. Fajing ke baik sang silanya bini favorite food hai ke bo thokjak marok hingga tam rok. Bini favorite food hai ke bo thokjak ma hingga muya jakai tai bati ma tai amoi rok na hingga bo belai ke thokjak go. Fajing ke baik sang silanya sini tako Gremen ni girlfriend hai ke bini beritra tong kres sanga brong na tei silai ma fasing thalanya hai diba. Sini tako Gremen ni girlfriend eba bere hingga tabu su jorte kri ko bo single no ko hingga norok semen kana sini tako Gremen ni lifestyle eba biography rok obini bisinte hingga norok tomung no bono hamjagi tong tai bono support khai tong hingga obini no bo kaisa norok like rena ni ta bok de hai diba. Hingga norok tomung no ani channel lo tabu norok subscribe khlai tong ko eba norok subscribe khlai jak tong nai rong no hingga bai khlai hambai tai subscribe khlai tong hingga norok please subscribe khlai de live pro lifestyle channel bai krengi tong de next sang video kadal to khen nong ro notification chogi mane nya bagai norok tai tala comment khanya ni buta pokdi samni lifestyle nai nai next so norok abo bo comment khanya ni ta pokdi hangke ang kadal video rok to khangge norok bai mala lifestyle nai next video rok to boi thank you for watching bye di prasa ayo vlog